o kou kore ke u whamalmalu atu I he talamalu e whanua lotu pe moe a ko. Ka ata ke whakahoko atu e tau Polokalama Uike ko hono wahe atu Huluhulu ki he tau Polokalama ki he Uike ni. Ka le rei ki moutou kotoa pe me ngai kapa mo e turiki o e kolope ki he ui me I mananga ko e Konga ni hono ni mā ko e Huluhulu e tau Polokalama ki he Uike ni. Aia I he whainga maari e kotoa pe o ku o atu ai Huluhulu ko e ni ki he tau Polokalama ki he ahoni, monite, tūsite a pongipongi, pule lulu, I kai ke whaha Polokalama he tua pule lulu, pe tau hoko atu ke whalaite mo e tokonaki. Ka kou whawhetai e tau wausia ai whainga maari e koe ni, pe tau whamalo kotoa pe, I he kei tau I rei whai, ki he tau mo ui e tae ha mai, pe koutou I peo mo le rei me ngai turiki keke mo iai, neongo koe ngai whamiri, nau fia, koe ngai whamiri, hoko e whatamaki, pa kua toa e ofalahi, nau tō kotoa pe, nau whaingatāia, ka pau nau inasi I he COVID, pe koa whahinga alanga mahaki pe koa whaingataa I hatapa pe o e kolope o kuke iai ka o kuke whihi ai. Koa toa ai o whalahi ka te koe pe me he lo au, te au pe mo e toenga e lo au, ka e ata ke whahoko atu e tau Polokalama koe ni pa koutui pe o ku ongo lelei atu pe ke te moutoro o ku mo mea mai, e tau Polokalama koe ni ki he aho ni. Pea te whenga ke o atu tau Polokalama kamata me aho ni, na kamata e tau Polokalama ane uhu, pea o atu me tau Polokalama e ua ki apungpongi, ma kau tangata, ma kau whewhine, kuna hanga whahoko, pea pehe ki he pure lulu, pea pehe ki he whalaite mo e tokonaki. Pea mo ngahi taimi o ku whahoko atu ai, ke mō whatoanga ia pe, ka pau ku mō whie mea hanga tonu mai ki ai, I he ene whamafola hanga tonu atu pehe e tau loki Mitiafaifio koe ni, I he maananga I kempelani o kou whahoha atu ai. Kua lawa le rei atu ai tau whiri whare are apa, kau hanga atu he wikendi ki he whiri ai whare ki he whiri hatau pare mia ki tonga, pe tau manaki pe e lawa whiri hatau pare mia, pe ane hanga whiri hano tokoni pe pe foki ki he tau kabineti ki he misi ni pure ko ia I ono whakarere, pe mono tataki o e whonua. Kekehe o kou whamanatu atu pe ko e tau Polokalama o kou whai mau pe I he wahaa o e hongo furu, koe ngai Polokalama o whai hongo furu, pe ko e hongo furu tau noa, pe mo e tahataha I he pongpong monite, tu site mo pule lulu, pe ki he whalaite, pe mo e tokonaki. Pe koe tau Polokalama rewa ki hoa tau, koe tau Polokalama o whai he tahawa, pe koe lahi taha tau Polokalama o whai I he taha. Aia ko tala noa I nia a aku ki he taimi ko ia a kempelani, ko ta noa ki he tā iwa mo e vai tā kempelani. Pea ki mua ke u hoko atu ki ai, ka kou whaamu pe ke whamanatu atu ki he tau university lo au, pea mo e tau kupenga o pe ko e tau website aia ka pau mo whie mea atu ki ai, uki ai ngahi whakaikiki ki he ngahi kōsi I he waa e ua o university lo au. Koe lo au o ku waa lalahi e ua. Koe waa whaka university ai au wharere ai mata itohi tipiloma, PA, MA, tipiloma MALO ngange, koe postgraduate diploma pea mo e Toketa. Pea koe re mo e waa e taha koe haa mo e haa lo au,
ai a koe waa koe au wharere ai ngahi certificate pepe mo ngahi tipiloma. Pia ko whaambeke o atu ai whangai ki he waa koe a koe haa mo haalo au, pe koe haalo au mo ngahi haa. Institute, koe waa koe ia o ku mei whakatau mua ia ka ki nau tolu o ku nau whai pe e nau ngā ue pe whakatotolo pe nau ngā ue i e mala e tufunga ni ma mea pea mo e whaiva pe mo ngahi tawhaaki kehe o mo ui. Aia koe waa koe ia o ku nofo ia ai pea koe waa koe ia me mei koe kakai pe au ta whai pe ne ngā ue ma ne whakatotolo ka o ku mui i e helo au o whai hono siofi, mo hono whakamahu i ngai, mo hono whakaloto lahi, mo hono tānaki atu e ngahi whakakaukau ki he nau ta whatongia he ngahi, mana ke he mo ui, pe ku malawa ke mauhanga whake ngahi certificate whakahou ngai, ai whai whatongia au nau whai i he ngahi mala e ta, pe ku malawa ke mauange ngahi certificate, ke nau wako ai o au, ke mauhana au tipiloma, o ange nau ngahi certificate, koe e ngahi kose ai, koe certificate e ono, ma o tipiloma, certificate e tolu, ma o tipiloma, certificate e tahaua, ma o tipiloma o kulere pe he, ai waa ko ia poko institute o e haalo au pe mo haa. Pea koe waa wha university rewa koe ai university division, ai o kulere ai ako ki he tipiloma pe koe ia i he umala e whakaako, pea pe he ki he koe tipiloma ia, koe PA, koe maa, koe tipiloma marungange, koe postgraduate diploma, pe he foki ki he whai Toketa. Koe ngowahe ua lalahi ka i he kaimi koe ni ko whawhai ak mo tolo mo whia ko tipiloma, pe koe tipiloma maarunga i he rea whakatonga. Rea whakatonga o kua koi whakatahaia moeanga whakafonua pea mo historia. O kai ke mau taukawei anoa koi pe ai rea whakatonga ia te ia, ka kua koi e rea whakatonga whakataha mo historia o tonga, whakataha moeanga whakafonua o tonga, he kutupu mai e rea miheanga whakafonua, pea koe ongo ua ko ia o kuna hoko i he historia. Mahau inga au pito ia ki he university lo au aia, whakawhia te moutou ka pao o kuke poto, i he rea whakatonga, ka uke whiako tipiloma, pea mo ako tipiloma maarunga, koe te tipiloma rea whakatonga o kuata. Moutou koe au kumau ilo vai ua pea rea whakatonga, o ikai ke fu MALO hinelei, o malawa ke mou ke iako pe ke a mou tipiloma, pea mo e tipiloma maarunga. Koe ai koe tau ngongo pe ia, ko whie tuku atu ki mua, ke mou mea mai kei ho, me tau kainga, i he tau Polokalama koe ni, ki mua pia tau toki hoko atu ki he tau Polokalama. Ai no o atu e Huluhulu ki he tau ngahi Polokalama ki he Uike ni. Kai tuku mai ke uhanga o hake a e tau palaki poe mo e tau hoko atu ki he Konga ko ia e tau Konga te fito. Ai a koe na mo mea mai ki ai. Ko e tau o Polokalama ena, Mitiafaifio o Uike ni, o ko hake i he tau palapoe, pe te uwhenga pe ke uhanga pe o lau atu mo o atu hato e ngahi whakaiki ki ai. Koe mo ni te ahu o wā, aia koe aho ni ia ki he tokonake ahu a fitu i he mahina koe kono ve mai, mahina koe ni whaosi ki he tau ngā unu ki ti se mapa koe wike whaosi e. I he aho monito e aho ni, me whakahoko ai e tau Polokalama a neuhu i he tata hato noa ai a koe pōtatala ia a whawhine, koe Polokalama ni o ku whapapalangi mo whakatonga. Ai koe Women in Dialogue i he rea whapapalangi, pia ko hono whakatonga ai koe pōtatala a whawhine. Kataki. Ai koe Polokalama, koe ia koe Polokalama ia o ku tataki ia, mo whotutu uia, e luisa mai rei lātu kefu, pea o ku na whakahoko atu ia ai Polokalama ko ia, i he whapapalangi, Women in Dialogue, pe koe whakatonga pōtatala a whawhine i
I he ngore alo ua pena whakahoko atu ani nai he tātaha tō noa. Aia koe tau polokalama ia e taha ki ha ni po koe tau polokalama ino no ua koe ui me mananga koe huluhulu a e nia o kou whakahoko atu koe huluhulu ki he tau ngahi polokalama Mitiafaifio I he wikeni. Aia koe ne lawa ia ai aho ni pia ko apongpongi tu site aho atolu tātaha koe tahataha koe a ki tau tolu heni koe tau polokalama ia koe tufunga whonua alo au. Aia koe polokalama ia pia moe VPO ena, tataki ia no whakaike eke au e Sylvester Tonga koe tangata ia kune ana ai VPO ena, koe founder ia, pia koe tangata foki a Sylvester, une whai Toketa I he University o Kalani. Koe tahataha ia pompong pia aku whamafola hanga tonu ia me VPO ena, pia te uhanga o tufaki mai ki he tau pēsi koe poke pāsina koe o ko whahoha atuai. I he taha I pe a pongpongi I he tau taha I wā mo I wā I tā kenpe ai a kenpela, taimi a kenpela ni. Koe tātālanga ia e repa lo au koe uhinga I ai motua I uhinga. Whahoko ia e holosini wata pe ko lo au tupo molo tumba. Aia oku whaafia ai a holosini wata, pia koe talu maine ne tala noa ki he nofo mai koe o maamani, nofo I maa moana mo tonga, pia mo ngahi ka veinga pe I he whonua I tonga, mei tonga a holosini, oku ne hoko ai oku tala noa ai na I he mapolokalama whaau se lui ko si, uhinga I oe motua I uhinga, na tala noa ai a holosini wata, pe ko lo autu pombo lo tumba ki he e tau teu whiri. Kau ia I he wikeni ne hoko atu pe, e me polokalama, pe te ma polokalama atu moia, pea koutui pe e foki mai ne tala noa, ai uhinga e motua ai uhinga ki he ne tala noa ki hono no foi o moana pea motonga. Ko tau polokalama e ua ki a pongponga atu site a ua tolu o Novema. I he ahapure lulu hange mo mea mai ki ai koe tau polokalama ula ki koe alah kakala I ngā ue. Koe ongo polokalama lo ua ki pule lulu koe alah kakala o I ngā ue ke ke. Ko polokalama alah kakala I ngā ue ula ki whahoko ia e luseane tuita nakao Lafitani, pea moau, pea ko luseane kune hanga o tataki. Koe kaweinga lahi ena, alah kakala ngā ue, koe kaweinga si e tok whahoko atu pe ia I he ahapure lulu. Whawhawha I pe ki motoro e luseane ange pe o kune whawhai I he Uike. Kotoa pe kuma whahoko ai Polokalamani. Koe taha isa koe ua pe koe ua rewa I he pule lulu ko Sylvester Tonga ia moa whaike eke au e Sylvester Tonga pe aku iloa pia koe alah kakala I ngā ue koe makawenga koe ako hono Vavangak-ki ai ngahi sivlaisi o no aho pe aku malodonga tala noa ki ngahi uhinga I he whananga I he lotu I he sainis mo ako mo filosofia pe na tau tupu fe mai ki he fo I mamani koe makawenga ai pe aku mahoko atu ai I he pule lulu I he taimi ua ai. Malolo hange ko klawe nai e tua pule lulu koe ke whai ai ha polokalama pe a koe aho whalaite, koe pongpong whalaite. Aia koe taimi tahataha ko polokalama tai pe a mo peni langi mei he maananga sene. Ko peni koe kau ia he kau tangata whare I o e Poate University lo au, advisory member of the Board of Trustees, pana kau hono kamata I lo au, pe koe tangata political scientist hen. Pensimani ko hono mala ai politiki, pe e kamata atu e polokalama a pensimani, a peni I he whalaite I he tahataha ai te polokalama toi mo peni. Moau me he mananga ken pelapa ko peni me he mananga sene a penilangi. I he hoa tā he taha ai pe I he whalaite o kou whai atai ai penolo. I he polokalama koe tātālanga ere pa lo au,
Aia te u penolo atu au pe mo holo sini wata me tonga pe mo reha poto poko viriami atere a fiaki pe me tonga ko kuongo tangata penolo ia te mau penolo atu i he mahu inga o e kau tauhi fonua. Mahu inga o e kau tauhi fonua ki tonga pe mo muri ko e mau kawe inga ia o e penolo i he taha i he flaite o Uike ni aia mo mea mai ki ai ko e flaite ia ahoua o no. Ra Polokalama whaos ke ahua fitu ko e hongo fulu a ken pelani o ko Polokalama tu ai ko e medicine ko e whaito o mo uilele i mo health pe mo Palofesa Toketa sitareki ata finau me he mananga i nusila ko e vice chancellor ko tokoni purelaha ia a university lo au pe ko e Palofesa ia i he medicine, professor in medicine ko e general practice, hono tokangai o e kakai, pe fo ke public health ki he ngahi Polokalama ki he tokonia o e community. Aia ko professor stareki ia ihe hongo fulu o e aha tokanaki ko e ni, pe ihe taha, ko au ia pa more ha poto, pe ko viriami aterea afiaki ko e kau matapure ko hoko atu e matala noa ke mau inga e kau matapure. Ko rea poto ko e matapure ia a Prinis Kalani Valu pe me kau hala uta pe mo kau sina e pe mo kau whaare wha pe ko e whaare wha foki are ha poto. Ko tui hoi ku me tau ka inga ko ngata anga ia au etau Polokalama ui me mananga ko e Huluhulu ki etau ngahi Polokalama ki e Uike ni. Pe ko whamalo wahiat ka rimoto uto pe mu mea mai, ko whamalo atu ki a sione mafua ayata, pe mo la city tupohia, e mo wharea mai, pe mo kau mai, mo ki moto uto pe ku mo mea mai, mo ki moto te mo mea mai ki he etau Polokalama. Ko e whaosi pe o ku lotonga whakaosi osi, ko ki ngongo pe ni, ko whia tānaki atu pe, o ku lotonga ia i foki ai whaifatongia lahi ken pelani ai kau tufunga. Koe foki ai kau tufunga whiwhine. Me kau nima mea, pe me kau whaiwa ai lo au, koe kau unau whatokatea. Ai o taki a Shara Esto, pe tokoni atu ki ai Eliza Lynn May, Lafitani, pe foki a David King, Moani I, Sam Isamu, pe ko Sam Nakau, ko kau tufunga ai lo au heni, o kuna lolotonga whaka osi atu ai loki whamafola Mitiafaifio, i he whare, hono whakalelei, ai whare e taha i apini, ke hokoia koe loki whamafola. Mitiafaifio fo'ou e lo au pe iai mohono laiperi ai, wharere ai ngai Polokalama fo'ou me Mitiafaifio ki e kamataanga e tau fo'ou, pe mo ngai Polokalama pulusi iai moe, pe mo tuai moe whai anga pulusi ai lo au University Press, ai e wharere ia pe me he loki fo'ou koine unau lo tonga ngā au e whaasiosi, pe au ku tataki mo tokonia ki nau tau foki he tawhaaki e la tu kefu, i he tawhaaki koe ni o tufunga ko watu pe ai whamaro lahi ki he puri tufunga pe he ki a la tu kefu, pe mo kau tufunga kotoa nau pou ki a Shara Esto, ki he Esto Construction, pe koe kaulo au ka ato aini ki he nau whai whaurumauku, ma nau whai oski a verenga koe ni ki hono whenga i ke osi ai studio, pe loki whamafola Mitiafaifio, pe koe whare whamafola Mitiafaifio o ki ai e loki fo'ou koe ne alo au mo ne laiperi. Ka e MALO ho mumea mai, ho i kumatau ka inga, ka mumea ko uofa lahi atu ki a teki mautoro.